تبيتك أشمت نقول لي نبرابه سلوى وصل علبة يا كلنا متأثرات أشمع كورت الدكتور يا مكرتنا جهين سناك أو يشارز فيديو برازي ورتري ويجرا فيديو هنا تكبوارتنا أكجم مدنا بديك جالس يراقبا لموني channel كنا فراتة توجراتن سبسكرايب وجون نجرتنا ملتو notification تقان سنجيشور بعدا يادو يقواتن comment بريسا لموني سي فيديو نو بارسو كنا برسيسا نو بشن نسيسا كنا سوشيال ميديا نافر غور بعدا سوشيال ميديا كو كنا نافر غورن ديسو فيسبوك كي يدرا ندرا چو هميجرو كي ندرا هاكي تيجرو كي بديجرا كنا فيسبوك كي هارا اكاونت يارا بديجرا كراسنا عادي نتول chance نجيشور بعدا follow نقودا ليس follow سينقودا كراسنا نوردفو كراسنا فيديو ناير غورن ديسو فيديو كنا يوجلتا لايك كودا حاجات ماتي ندا ودا فارسا بايجر ليبا ليونا سلام ليونا ليونا بابا ليونا سلام ليونا بابا hey अर्गदनी वल्गयो की चेरशो की दो आते था रफ्ते सनु माता उपर के से जरूरत हुई की सजरस लाला द्रेस वाजरी Ia Maia Imanka Guyana tani segara sani Yo faida kan Kana video jartu di segara selama panaraga kanduan gitu baru maratur walaupun normali mana ga seriously masari ko nagaran thani sabar har kisar Namun tu gudang ini rosum turi tu tujuh ko nama raro seni oke nama rasa kan isu walaupun imman kaman karam arat baku Salam ብዙ ሰው ኮሜንት ቪዲዮ ከና ቪዲዮ ማርፋራ ሪአክቲቭ ቾር ባደ ነው ባዬ ፈኒዳ ነማቱ ከራኬ ሰና ያርጌ አማርፋን ፕራንክ ላይ ስላንቺ ትንሽ ንገሪኝ ብሎ ሰጥቶኝ ነበር ለዛ ዛሬ ከአባቴ ጋር መጥቻለሁ አባቴ ዮሐንስ ይባላል ኢትዮጵያ በጣም ታዋቂ ዶክተር ነበር ኖርዌይ ደግሞ ከመጣም በኋላ እዚህም ባጭር ጊዜ ውስጥ ቋንቋውን ተምሮ ዋና ትልቅ ሆስፒታል የሚባለው ኖርዌይ ውስጥ ሪክስ ሆስፒታል የሚባል እዛ ይሰራል ለረጅም ጊዜ እዛ ከሰራ በኋላ ደግሞ አሁን የተለያየ ትምህርት ቤት እየሄደ ያስተምራል የልብ ስፔሻሊስት ነው እና እዚህ ሀገር በጣም ታዋቂ የመጀመሪያ ትልቅ ዶክተር ሀበሻ እሱ ነው የተለያየ ሰው እዚህ ሀገር መጥቶ ለመታከም ሲፈልግ ዋና የሚጠሩት እሱን ነው እና በጣም እኔ ፕራውድ ነኝ በጣም ፕራውድ ነኝ እኔ በሱ ለዛ ብዬ ነው ቲክቶክ ላይ ለእናንተ ለማስተዋወቅ የፈለኩት እና በቃ በጣም ሰላም በሉት ኮሜንት ላይ በደንብ ኮሜንት ላይ ሰላም አሎ አረ ጎበዝ አረ አይደለም ባይ ቆይ እንደቀማ ቆይስ ጀርሰን አዎ አረ ተቀልፈለሽ እንዴ አንቺ ለማንሽ ነው ግን አንቺ ቆይ ላስተዋውቀው ነው ቲክቶክ ላይ ብቻው አንቺ እንዴ የፎገተ የሆነች እንዴ ባይ እንዴ ተቀልፈለሽ እንዴ ወላሂ ነው እንዴ ፕሮፌሰር ወቸጉድ እኔ ሙዚቀኛ ነኝ ኦርጋኖ ብቻው የዶክተር ማለት እኔ ያባ ሚታ
أيوة تنتهي تبارد والله ما كنا أي الجبهة مكوني كوي أنت عرسونا من جرسونا ده أنت بتدوقني يا رجال ስለ ራሴ ነግራቸዋለሁ መጀመሪያ ደግሞ ስለ አባቴ ማለት ዶክተር ስለ አባትሽ ምን ዶክተር አባት ስላለ ዶክተር ጋቢ ነው ባይ ባይረቱ አይ Frankie bareeda dha bakka abbaas Frankie gootee jirti. Alfi online social media namoota hordoftoota kiyyan abbaa koo barsiisateetu waan soban jira abbaan koo kasa kasatti haasoftuu inni abbaani namoota tola baay'atanii. Lulu bareeffane khaneenu abdaadhu Oromiyaa qamaayi mirkaanii jiraadhu. Inqaxlaaw. كسل kasalette kasana aktiidhaan agarsiistee namoota warra chees garagalanii jiran immoo sitti mu'ee jechuudha yaadaan tilmaaman jechuudha. Akka gaafiiti garuu seeni dubbistee mattimtee jiratti salaa dubbisuu miti wantichi kasala sana aktiidhaan kana kanatti sochiidhaan itti agarsiistee isaan immoo yoo baran hin baru kasaladanii baru yookiin hin dhabu jechuudha. Viidiyoon keenyan taanu viidiyoo baay'ee nama gaddisu viidiyoo sooshaal miidiyaa tiiktookii feesbuukii irra viidiyoo baay'ee naanna'aa jirudha. Dubartiin hojjettu mana seetee akkasii tiitee gidirsitee nannasee quncistee maal gootee nyaatatu nyaatee mana sareetti tiitee gidirsaa turte baay'ee intala nama gaddisiistu sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira. Viidiyoo icha walii ilaalla. በወቅቱ ስንሄድ እንደተባለውም ታስራለች ልጅቷ ሁለት እግሯ ወደፊት እጆቿ ወደ ኋላ ታስራ የሰውነቷ ተቦጫጭራ ቁጭ ብላለች ስናይ ደነገጥን እኛም ህዝቡም መጣ ተረባረበ ሰው መጣ አለ በቃ ጩኸት ነበር ማለት ትችላለ ህዝቡ በጣም ጮኸ አትቆ ፈባን ቆሌን እንጅራን ቁባቁባይሩ አናካው ኮቢረንጅራ እንግዲህ እኔ አልተማርኩም ነው የምትለው ሲጀመር አባትና እናቴ አንድ ላይ የሉም እሱ ሌላ ሚስት አግብቶ ነው ያለው እሷም ሌላ ባል አግብታለች ከአያቴ ጋር ነው ትምርትም የለኝም ለቤተሰብ ደግሞ ሁለተኛ ቲቱ ጋር ጃምብሪ በቱርባን ሲከፋለተ ከወጀቱ ማነስ ይተቃጨራተ የተካኒሴን ቱርባን ጉቱ የተቱርበት ጉያ ለመቆፋስ ሰንበተ ዱራፊ ሰንበተ ጉዳ ተካኒሴን ሂዳቲ ሂቴ ኦልቺቱ ግቢ ከሰቹራ የሮካኖ ጂወልቲ ሰኑን ወርሲ ጆሌ ለማቀብዲ ጆሌ ለማረተሞ ሰደፋ ወርፋቱ ለቀብዶ ከሲ ለማረት ገረጀ በኙማ ከሲራወቲ ኛታ ተላቱ ማነሰሬት ሂቲ ሽቦድ አንሴ ሂቲ ከሲ እንግሊዝ ተተቃዱ ማረቲ ቆጣሪ ወር ኢላላን ጅሩ ሰፈሮኪ መንደረ ከሰ ደበኒ ደምቲሰ ቆጣሪ መንደረ ረደሚ ኢላሉቱ ቆጣሪ ዳዴ ጋፋ ግቢ ከሰ ባው ጅሩ እንተለሰና ማነሰረ ከሰተ አርጌት ከይኒ ኢየነሙ ብርማቺ ሴራዋሜ እንተለሰና ቺ ባሰኒያማ ሆስፒታላት ያለ ማጅርቱ ይችላል አዛው ተቆራምታለች በመከራ አይዘን አስነሳናት ማለት ነው ሲታስራ ደግሞ ሁሌ ነው የምታስራት ቅዳሜና ትፈታታለች እሱንም ግማሽ ቀን ገሩ ዱጋ ባይ ዋይን ገራጀ በእኛ ነው ከኛ ባይ ነው ማለት ነው ከኛ ባይ ገራጀ ባቻ ጅራ ባይ ዳንጋ ነርባ ጅራ ዋቀት ሲደርባ ጅራ ዳለቱ ቀበኒ ዳለና ማረት ጎጀ ከስራዎቹን ባይ ዋቀብረት ለፈረት ፍቀታመን ቀቡ dubartiin kun le seeratti dhiyaateetti gatii seen argattee garuu kanarra namni barachuu qaba. Maaliif amma kun miidiyaatti hin baane malee tarii kan nama keessa gidirsee mana keessatti nama siqiksaa jiru baay'ee ta'uu danda'a. Miidiyaatti hin baane. Gaddasii dubartii tokko viidiyoodhaan gaddaraa taayaktii godheen ture. Gudaadhaanitti kan isaan namni itti yaa'ee qoraanii maalinni gudaadhaan dubartii dadhabduu jaartii hiyyeessaa itu budaadhaan kan isaan maqaa balleessanii tarkaanfii irratti raawwatanii jaartiin sun ammoo hospitaala galtee duutee jirti. Kanaaf gara jabeenyi kun daangaa waan irra baay'ee deemaa baay'ee nama gaddisiisa. ቅዳሜና ተፈታትና ቤት ስለምትውል ማለት ነው ተፈታትና የሆነ ስራ ታሰራታለች ከዛ በኋላ ታስራታለች እንደማንኛውም ሰው ምግብም በቂ ምግብ የላትም አሰጣትም አንድ ጉርሻ ምናምን ብሰጠኝ ነው መተለው ልጅ ታሰር ነበር ያላላስን ለነሰ ዋቀኒቴ ይጅሩ ባይ
እቺ ቁስሏ ውስጥ ቁስል አለባት ያ ቁስል ላይ ነው የምትታሰረው ሽቦውን ልናሳያችሁ እንችላለን ከናንዶስ ጎቸ ከናወጅን ካን ወልፈካቱ ራያክቲ ረቲ ጎዴ ኢንትሬሲኒ ቪዲዮ inni Oromiyaa ma keessatti dha kan inni ta'e dubartii mana seetti qacartee ijoolleetu hojjisiistu dubartiin sun gara jabummaa keessa baatee ilmi ishee akka inni hojjettu mana seetti gudeedu kan gochaa turteetu jira jechuudha. Kan duraa reaaktii irratti godheen jira isa xiqqoo isinitti agarsiisa. Magaalaa Mojoo ganda Duwwaa 2 bakka addaa Dibooraa jedhamutti mana kireeffachuun kan jiraatan himatamtuu tokkoffaan Aadde Gannat yookaan Jiituu Fallaqa ijoollee dubaraa umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e 4 hojjettuu manaa godhachuuf miindaa birrii 700 kaffaluuf walii galanii fudhatanii galu. Haa ta'u malee Aadde Gannat guyyaa fudhatanii galanii eegalee yakkoota gara jabeenyummaa fi xiinsammuu namaa huban isaan irraan ga'u miidhamtoonni kunneenii fi qorattoonni yakkaa magaalaa Mojoo dhugoomaniiru. Guyyaan dharafti hin qabnu akka nu hin baane barri nutti qollofti keessan harka kiyya duubatti na hiite ammallee qaama kiyya kasaaraatti fi ijatti mixmixxana na gara galii ciisinaan jette duudannarra deemte jirti bootasiin narra deemte sanii achumatti fincaanii fi udhaanii jira akka tasaa ta'ee alatti nagattee deemte gibbii keessatti utaalee ba'ee axiraraan. Isiin odomaa ciistee tajaajilni ilaaltu ilmi isii qulfii irraa fuudhee banee shintibeetii keessatti natti seenee shintibeetii keessatti achumatti na gudee na biraa ba'e. Video kun dhaggeeffachuuf illee baay'ee nama suukanneessaa kanaan dura reaaktii irratti godheen ture viidiyoo akkasii baay'ee jechuudha. Kan mana namaatti galu rakkachuu fi rakkina sana keessaa fayyadamaa ta'ee ba'uu fi boroof jijjiiruu fi kan mana namaa galu. Malee jalqaba gidiraa akkasiin arga jedhee siqiqee akkasiin arga jettee dhiiras ta'u durbas ta'u namni mana namaatti galu hin jiru. Namni hundummoo tokko miti kan namni gara lafeessi kan dhala namaa kan dhala isaatiitti kabaju baay'een jira. Kan immoo dhala isaatiitti qabee namoota biraa immoo akkasiin gidiraa cimaarraan ga'us jira. Gara jabeenya akkasii eessaa akka dhufe naan galu Oromoon gara jabeenyummaan qabu. Hordoftoota kiyya viidiyoo siif qaade kana fakkaata akkatti boortan akkatti gammadan abdii guddaan sirra qaba namoonni hagammaatu subscribe godhinaa daawwachaa ta'an subscribe godhachuun barbaada yaadoo qabattan koomentii barreessa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti nagaan